Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman bagaimana kerjasama antar pasukan dalam menghancurkan musuh. Terbaru, pasukan artileri menghancurkan peralatan dan senjata musuh dengan amunisi Krasnopol presisi tinggi. Rekaman itu beredar melalui akun Telegram ET Moderasia pada Sabtu 16 Maret 2024. Awak artileri howitzer MSTAB kaliber besar dari Brigade Artileri Terpisah kelompok pasukan selatan melepaskan serangan. Sebelum itu, awak Wafif mengintai Orlan 10 dan pengadu artileri memberitahu posisi target. Target yang menjadi sasaran penyerangan adalah sebuah tank, kru mortir, dan meriam D-20 152 mm angkatan bersenjata Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim semua target tepat sasaran terkena amunisi artileri berpemandu Krasnopol 152 mm. Terlihat dalam rekaman bagaimana kompaknya antara kelompok pasukan militer Rusia bekerja. Hal ini membuat pasukan Zelensky harus menderita kerugian besar. Сход есть. Я был, наблюдаю. Две цели появилось. Один миномет, вторая цель орудие на уничтожение. Принял. Задержка 19, частота 74. Пациент. Выстрел. Орудие. Есть выстрел. Программа. Техника бывает разная, но в основном замаскированная, стоит в посадках. Спрятанная. Редко очень передвижение наблюдаем. Они знают, в принципе, за 2 года, я думаю, научились уже, знают, когда передвигаться можно. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.